Swilo leswi xavisiwaka laha i swilo leswi swi dingaku n'we vanhu ku ku fana endlani mi kota ku mi ta swi xava. Mi oxa mo hi ku ticondzo, ti-russian a ni swi koti ku kombela kahle. So swi better nyana ku va ni yima hi nexe ku va ni kota ku fikelela swilo leswi ni swi lavaka. Business ku va mi lomba vanhu mali kumbe mo pfuna vanhu. Mo ni ta ku i business hi mhaka ku ni la na ti-interest kwala ndzeni ka swona. Mali yo za kahlekahle yi ni fikela ka 200 yi va yi tele ka mina hi mhaka ku ni yi tirha ku vava ni yi vona ku sukusela ka rhanda. Pebotep a yi ri nqambi. Lahayana ni yimbelela swin'wana. Leswi mi nga voni mos hi ku ma kuma ku na un'wana i na i Pebotep na marito lama mi nga ma vula. na wona. Se mi vulavula swo tala ehlekaya. Hayi before ni Botep nga ri laha I think pele ku hi yimbeleni. Master why? Botep ni tshame ni munhu wo rhandza social media too much. So ni tshame ni hlangana post ya Botep. Lembe leri. June, July, August. Va ku va khoma hambi 2 years anniversary. Awu mad. Se Botep mi khoma njhani 2 years anniversary mi kha mi ku n'wina mi hava mi hlekisana. Ni khambe ku ma swi mi te nga jola na no anjuli mara mi nga hlaya ni anjuli no rhandana. A hi swipfuno ni vona vana. A hi pfupununi ka mina. Khavana mi te vavasati in general i swipfuno leswi swi lavaka ku tima rivoni. Ambula am Kate ku endlise ku yini whether epakini a nga pakangi etshukini a nga tshukangi i xifufununu. Hayi. A ni vulangi swona. Mina ni te vavasati mi te loko va ta va tele hi mhaka ku mi ri va ni vona ni kha ni la yini. Ku va ta va tele i ku swi simple ku mi nga kuma girlfriend. Vonani majilele. Mara ke The Bible says at the book of Genesis. Ka buku ya Genesis. It is not good for the man to be alone. Genesis 2 verse 18. I'm just interpreting to help. Ivi se Xikwembu xi create mani Eva xi createla Adam. Okay. Masi swi vulavulawa kun'wana yi tlhe yi hlamusela yi ku mi fanele mi tswala mi layini maandza. Se loko n'we mo hela mi nga vangi na mihlekisana hi bomajileli mi nga hela mi tswale njhani mi andza mi tata misava. Ni nge tswala ni mante na mi hlekisana. N'wina mi nga te ma mi hlekisana. A ni swo jola leswo swo huwa kahle. Mara hi tlhe hi ku mi hlekisana kun'wana ku n'wana mi na nsati mi ku ma mi hlekisana. Hayi man. Okay, a ni rivali munhu loyi a nga wa mina. Ko va ku na problem yo ni hlekisana na yena. A ni mara ni twisisa ku loko no sweswiwa ni n'wi byela ku ni ya ku chuma hi leyi. A ni hambi o swi lava ku i lava ku ta ka mina. A nge swi koti i boheka ku seketela swilo leswi a ni swi vulaka hi mhaka ku i understand rendzo leri ni nge le ka rona. That's why ni ku a ha ri ku joleni na munhu luya wo rhandzana. Lero n'wina mina mi rhandzana. Mina mi rhandziwa. Man. Mr. John swi phindeni a mi kwihi? Mr. Zinyolo mina mi rhandzana. Va tshama kwihi? Hayi.
a ni nge vuli ku va tshama kwihi. Leswi vula ni hi leswi swo mo jola se marhandzano which means ne le kaya va n'wi tiva and stuff and I'm proud ma tinyungubyisa mi ku baby a tinyungubyisa hi wena. A ni nge vuli ku i mani mara a kaya ni obvious va n'wi tiva. lero it's official va swi tiva ku lero okay na munhu wa so mi n'wi teka as yini munhu loyi hasini kahle n'wina ka mina mani ku nsati Botshepi mina nsati nina nsati. mi ta yena loko hi sweswo swo xivutiso xa hina xi ta olova wa mi hlamula a ni ngo hi ndlela ku na valandzeri va swi tiva ku ri Botshepi va na nsati ende loko wo tshunela va ta n'wi yima sweswo na swi tiva swa boha mi n'wi yima Ni n'wi yimela yini? ka nsati Mu vula ku va landza nsati se hi ndleleni va tiva va ze va khomakhomiwa lavan'wana va tshama kwihi mu vula ku a mi va tivi n'wina. hina a va tivi valandzeri a va va tivi ende va lava leswi mi nga va tivisa swona vo va ta va tivisa swona. wa va tiva u nga va tivi I ta va tiva. Leswi na va va tivisa swona va ta va tivisa swona. kambe philani ti byala na mali letiya Bloody philani u ni swi tivi Botshepi mina gaza kitchen swilo impela jola nama A ni swi tivi. masita ku a ni vutisa swilo leswi a ku a ni hleketa mufundhisi a gezi a ni mufundhisi a gezi ri ahe gezi la so a ni tivi ku munhu wa Botshepi va ri ahe prophetess kumbe nkata prophet nkata storm rider la nkata storm rider la Va nga vula swona. okay mi ni vutisa ro hetsela Botshepi mi ri mina nsati but okay ti-crush ta Botshepi kumbe swifufununu tingwandla Mu vula ku ti nga ti ri kona ti-crush ta mina. swikona swikolo swelo ti-crush ta Botshepi Ni nge mina ti-crush. mi swifufununu mi nga ha va lavi mi lava ku tima rivoni mi lava ku tima mi lava rivoni ku teka anointing na ku teka anointing lava ku va wisa so please wena wun'we nga ta pfumela i nga ta landzela Botshepi ni veti swi ta ku ya ku phuntisiweni i nga yi i nga pfumeli hambi vo va ta ku nyika swiwintsi swa pondo ni nga pfumeli. Kasi swivondzo swi nghena ku a ni ku ku ri leswi nga va zama ku swi tirhisa okay ne Mr. Signolo ne there's these things again whereby when you're praying let me recongeleni you start to speak in tongues right okay while you are speaking in tongues ne I want to know the first time loko n'we mi sungula ku vulavula ti tongues mi titwe xinjhani kumbe okay i swivutiso swimbirhi mi titwe xinjhani and mi swi kotise ku yini ku vulavula ti-tongues. yes Munhu ku vulavula ti-tongues ni nge vuli ku ni swi kotise ku yini mara ni tsundzuka ku loko munhu a za a vulavula hi ti-tongues which means ku nga ku ri i moya lowu kwetsima lowu nga le ku ndleni ka yini ku nga le ku ndleni ka yini vulavula a ni na n'wi swi tivi va mi vutisela ku ma ni ngo swi lava ku twa n'wina lava ku twa n'wina hi lava ku twa opinion ya n'wina a yi nge fani even though hambi ho va a hi ri ka the same gene but a ma ha ri ka hi hlangana a ri ka a ma ha ri ka ha ri kona okay ku va munhu a vulavula hi ti-tongues tani swi fana na loko hi ku i language okay yo suka kwini a kaya tilweni ma swi twisisa so hi laha munhu loko a ri ka riendzo ra ximoya i fanele ku fika la moya hi ku wa tswariwa ke a va ntsongo a va n'wana loko a sungula ku vulavula i vulavula njhani a nga swi koti ri ta ti leswiya swo huhwa nyana ni twa nga ku u va ku wini mara i le ku dyondzeni i le ku vulavuleni ma swi twisisa so hi leswi swi va ku xi ri xiswona ka munhu loko a sungula riendzo ra vukreste ma swi twisisa swi endla nga ku u huhwa hi nkarhi wolowo ivi se swi va kha swi bulumuka ku va kha ku huma yini language liya until a hela a kote ku a vulavula swilo leswiya swi hi ndlela leyo. okay answer my question mi titwe njhani
mitini loko mi ku ni titwe njhani mi vula hi ndlela yihi? loko se mi discover ku mi kota ku vulavula ti-tongues loko se mi kurini tanihiloko mi hlaya loko mi ri i sungula i ri n'wana swi vula ku loko se i vulavula i kurini right hi kota ku vulavula swi vuli ku munhu unkulu loko a kota ku vulavula. yeah something like that like mi titwe xi njhani mi be mukapa or mi te kumbe mi tsakile mbilwini. A ni tshama ni vula ni ku ni tsakini for ti-tongues ende a ni tshama ni byela munhu ku ni vulavule ti-tongues no va ni kha ni tikuma ni kha ni swi vulavule hi ndlela liya but ende a ni nge swi vulavuli kun'wana na kun'wana komba ku swilo leswiya i moya lowo kwetsima lowu nga le ku swi reveal-eni ku va u kha u swi endla hi ndlela liya. oh which means you speak in tongues only when the Holy Spirit is speaking through you Ku na ku munhu hi boxono ku fana na loko munhu a kha a dyondze Xitsonga a ni ivi a suka a tshama Gauteng a ni loko a tshama Gauteng a nga ha tshama kwini lawa vulavuriwa Xitsonga mara Xitsonga xixiyanyana swintsongo i ta ala a ha swi tiva ivi a tiva na leswiya swin'wana hi leswi nga xiswona loko i kha i ndlayini i ri ka riendzo ra vukreste loko se hi to i vulavula language liya ya ti-tongues loko se i tshika a swi vuli ku swilo leswiya swa disappear a swi disappear ko ka ku nga ha ri na ku transforming of tongues laya a ka ha na ku tlakuka i ta yima laya and then mi kuma ku there is no longer Holy Spirit that will be revealing. Okay Botshepo hi kwihi ku hambana ka loko munhu a kha a khongela hi language ya yena na ti-tongues ne a ni vuli ku mi hlamula mi ku hi ku hala vi kha tirhisa language ya wena hala vi kha tirhisa ti-tongues ni lava ku hambana xikomba xi ni twi kumbe xi ni twa ngopfu loko ni prayer hi ti-tongues or maybe loko ni khongela hi ti-tongues xikombo xa hatla xi ni twa loko ni khongela hi ku xikombo kombe mali a xi ni twi se ni fanekele ni ku rakha vaxe By my own belief ne i ku loko hi kha hi khongela hi ndzimi ya hina Satan a hatla a swi twa ku botsingi ve ri va kombela ku i studio lexiwa xa vona xi kula a ni mara when we use tongues swi vula ku wa tsandzeka ku va a twa swilo leswiya hi mhaka ku a hi language leyi yi tirhisaka hi mani na mani i language leyi sukaka kwini a ka ha tiveni na Xikwembu xi hatla xi ndlani xi tshunelela xi la kota ku ndlani ku twa mhaka yaleyo yi endlekaka kwalaya hi mhaka ku i language ya yona. okay Mr. Signor ne Satan when we read the Bible ne and go Satan Bibele yi ri a ri ntsumi ntiyiso right and then sweswo mhaka ku heta ku vula ku yini a swi kona ku ti-tongues ta nyamalala ko va leswiya swo is no longer the Holy Spirit loyi a nga le ku revealing right which means when the devil nkarhi luwa a ha ri yini ntsumi a tilweni he was able to speak in tongues yes and swi vula ku wa ha swi kota na sweswi just because you said what a ti nyamalala so i yini lexi endlaku mi twa nga ku a nga mi twi loko mi kha mi khongela ti-tongues ku ve na a ti vulavula ti-tongues hi mhaka ku sweswi ni nga mi hlamula hi boxoni ku loko munhu o va a kha a tiva Xitsonga a famba a tikweni rin'wana a fika yina na le a swi vuli ku Xitsonga a nga ha xi mara swo tala leswi sakalaka swi endleka le matsongeni a nga ha swi tivi hi leswi na mina ni pfumelaka swo ku loko se hi mhaka ku Sathana se yi chichiwini a ta laha misaveni a ni swilo swi se hi swi vulavulaka lawa swin'wana a nga swi tivi wa tsandzeka ku swi khecha dasami leswi a swi tivaka ni ku na leswi a nga swi ku nga swi tiveki hi ku ya hi mina okay ni hlamulekile Botshepo mi tshama mporofeta mani ku ni tshame ni porofeta kumbe na porofeta ma porofeta okay loko ni twa ka mhaka lewa ya porofeta it's about to go down va ri ku na leswiya swo va ku eku hupa like ni munhu a porofeta like a hupa a nga vuli swona a swi tshama swi mi ndlekela munhu a swi tshama swi endlekela mara loko munhu swi n'wi ndlekerini loko ku ndleke yini hi experience ya n'wina a ni nga tshama xin'wana na xin'wana hi majilili xi lava focus kahle which means swi vula ku loko n'we mi ri ku i ku porofeteni during the time swi vula ku Satan wa nghenelela ku lava ku ndla yini ku lava ku disturb process ya Xikwembu se laha loko mu ka mi nga focus a ni swi vula ku yena endla yini i va a ni lo ngheneleleni
mi hupi mhaka ku mi va mi kha mi yingisela marito lama va ka kha mi disturb hi to mi twa ku boxon mi twa ku majilile swi vula ku loko mi nga swi tivi ku laha voice leyi ya Xikwembu kumbe leswi ku endleka yini swi vula ku mi ta vulavula swa wrong mhaka ku mi va mi nga yingiselanga leswi Yehovha nga vulavula so ku ri hi ku Yehovha mi byerini. Okay. Mr. Signor. Before ni rivala ni bo nga ri ni ta yi rivala hi swi vona njhani ku lowa i muprofeta wa straight and na lowa i muprofeta wa mavunwa Leswi endla like yini like na matirhelo na swilo leswi endliwaka. like ni kombe mi nyika example ta kota ku hatla hi chavisa vaprofeta lava vo problem mataku ni chaku yi hlamula leyi hi mhaka yini bomajileli bibele yi te a hi nyikiwanga matimba avanyisi. We understand, but you know, wala ku twisisa ku ri how do we identify? Vonani i nga hlamuliwa hinkwenu mina n'wina ni hi mhaka ku loko no hlamula ku i boxon hi mhaka ku va kiremisisi leyiwa so se swi vula ku a hi muprofeta wa straight lava va nga na muprofeta luwa wo va na misisi ya so va tlhentlha kerekeni swi vula ku hi onhele vanhu maswi so a hi nga vulavuli hi swona leswi a hi swi tshikeni. Okay, Mr. Signor, while you are prophesying, where do you get the information? Ni na pfumela ku information ni yi kuma kusuka ka tilweni. You are getting it from heaven. Yes. There's this thing called they say you use knowledge. So these things, do they exist? Ku munhu va ku i le ku profeteni ku tirhisa mihleketo ya yena. Amen twa nga kumbexani ka mina a swi exist mhaka ku loko va ku mehe ku loko ni kha ni tirhisa loko ni tirhisa wisdom ku va ni vula xo karhi like swi fana na loko ni ku ni nga la ku vula gawu leyi straight nchaku ya rhuketela ma swi twisisa ni tirhisa rito rin'wana mara ni kha ni vula gawu hi yoho ni nga ta ku i wisdom ya kona na knowledge ya mina ke sweswo leswo ni ku ni le ku profeteni ka boxon knowledge na wisdom va va kha vo mi tivi hi boxon ivi va mi byela swilo leswi mi nga xiswona hi mhaka ku va mi tivi. Like swi loko is the information leyi vo va yi tivaka, it's not leswi swi tako swi huma ka Xikwembu or somewhere else. Okay, not meaning you in person, ne? Like in general swi kona ku munhu a ku i le ku profeteni hi wisdom na hi vutivi bya n'wina not hi ku ya hi ku a ni swi tivi sweswo. You don't know that. No, I know na ra hi xivutiso mara havani okay a hi tlhelelele ndhawu leni a tlhelelele ndhawu a la ku ya ka muziki a la ku ya ka vavasati la ku ya la ka bindzu laha ni mina shop n'we munhu swi vitana shop ri vitaniwa ku Gaza Kitchen na mi vona a TikTok kha mi ri navetisa mi kha mi ku philani what like hikwalaho ka yini mi tikume mi thya bindzu ra n'wina ku le Gaza Kitchen Because ni twa mintirho liya ya le Gaza Kitchen a Soweto yi sasekile. mi twa yi sasekile lero ma swi navela ku na ra n'wina ri nga tlakuka ri fana na hi ndlela leyo. Ntiyiso na swi navela. Okay a na mina na xivutiso. Okay, mina xona I got this thing ya Gaza Kitchen, ne? As you said kumanavela ko ba swi fika laya. What your plans kumbe what are your goals after some 5 years? Mi la ku ti vona mi ri kwini na bindzu ra n'wina? Leswi ni nge vuli ku ni la ku ti vona ni ri kwini hi ku swa endleka mi kuma ku loyi a nga languta diet i le ku vuleni ku swi nge endleki. Pfumela ku Xikwembu xi mi hanyisa ku fika 5 years yaleyo mi ta kota ku swi vona. What's going to happen to the business? Okay. Let me do this. So Mr. Tshepiso mi vona hi nga ri se yini xo ka hi nga mi vutisangi? A mi siyanga nchumu.
lero na n'wi hlamulekini. Okay Mr Tshepisa, before hi lela ma ku na swa ti-order ka bindzu ra n'wina ku na swi kota ku ni tshamela kaya ni order mi ni tisela ni fika ni hakela na mali ya transport? Swi koho swa ti-order. Se loko hi mi lava hi mi kumisa kwini? Mi ni kuma ka nambara 071 180 62 83 yi kumeka hinkwako ka call na le ka app. Okay Facebook a ni swa endleka mi heta 3 days ni nga mi hlamulanga. hlamule skoni. Ma ngi hlamula siku a yi na munhu yi na mina ni ri nexe. Ni nyangatsa hi ku loko ni kha ni scroll-a ti-post ni vona na swo rhuketela, se a ni vona swi nga maki ku ya hi mina. A mi lava swa vudlakuta. A ni lava swa vudlakuta. What are you referring to specific? Vutisani lava nga ni vutisa ku Swa vudlakuta. Swa vudlakuta ne, like our mindset has tiva ku ri vudlakuta i yini. And you cannot say ku ri as like I'm a man of God, you don't do those things. Exactly. a hi swindli amuku a hi swindli. Yes. A swi kona I'm hi not nga saying ku swindli. ri a hi swindli. A swi kona hi nga swindli ke. Say, what is the point for you to avoid it ka social media ku ve wa swi endla physical with your body? Se loko hi swi endla physical miri wa hina swi vula ku munhu i fanga a vona pornographic. I was not referring to pornographic. Just because you like on Swa fana i xiximo hi boxona. Hi ndlela liya yo ma vo loko munhu u za why n'wi tsandzeka ku famba mi nga mbalangi. just that Ma na yini? Ma na self awareness. Ende ma kota ku mi hleketa ku swi vula ku swilo leswi a swi kahle. Se lava va sendaku swilo leswiya a nga mbalangi i munhu wa njhani? Are you sure ku i le ku hanyeni? I'm sure they are living. Some of them Mi sure ku munhu luya a nga na vudevhelo kumbe something? No, we don't have. We not like. Se mina mi swa ni tela ku kumbexana munhu lowa swi vula ku me ni kha ni tsandzeka ku huma ni nga mbalangi xikipa ni twa ni nga ri kahle swi vula ku munhu loyi i na problem. Ho ni vheli ni swi avoid-a hi ku ka ni nga ndlini ni nga ngheni social media Facebook. Like many people that are doing business, like no, I'm not business. I'm not business, right? The prostitute, and there are many people lava nga ri ku ti kumeni ka mbering nga ri ku tshunxekeni mirini. You understand what I mean? So maybe they're just pushing their business there, but I'm not saying it's wrong for you. I mean, I scroll on Facebook. But mina ku vutisa loko mo hlangana na nhwanyana a mbale diketani mi to tsipa mi languta le a za hindza kumbe njhani? A ni tsipi. Mi khoma kwala. A ni khomi kona. Na lava ku hlamusela why ni ku a ni tsipi. A ni twisisa ku loko matihlo ma n'wini bosingi ma langute hala wa ma view-a ndhawu leyi nga hala hinkwayo. Ma swi leswi hi nge vuli ku mi langute tihunyinyana letiya titsongo laya mi nga voni ne le tlhelo ka tona. Ma swi leswi swi vula ku loko munhu loyi a ni kha ni ta ni vona patu swi vula ku ni vona swilo leswi hinkwaswo ta ku patwini. Ma swi leswi ende ni nge swi koti ku ni tsipa hi mhaka ku swi lo kotlana se xiswona a ni nge n'wi languti leswo ni tlhela ni ku ni hundzuluka ni languta ku endleka yini hi yena. Ma swi leswi mara ni to ala ni kha ni continue na ndlela ya mina. Milungu ngopfu. A ni lo lungha ngopfu no tikhoma. Mi ti khome ngopfu. I know. Mina, I no longer have a lot of questions to ask Botepi, Storm Rider, Gazaki Shini, Junior Prophet. more. It's up to you. So, Mr. Majid, what do you have? Okay, yeah, my last question. Ini lexi mi nga xi hlohlotelaka vantshwa kumbe people lava nga le ka the same age leyi nga le ka yona? I ku va nga endli xilo lexi va swi tivaka ku amakumu xi nge va vuyerisi nchumu. I swi vona njhani ku xilo lexi ni xi endlaku emakumu ya kona swi nge ni vuyerisi hi nchumu?
swilo swo ka swi nga ri kahle bomajilila ni swi tsakisa ku tlula na mpimo. A hi languteni ke hi xikolo a hi xirhandzi vo tala ende swilo leswi swi nga le ndleni ka ku van'wana va hluvuka swi va vuyerisa swa yini swa bad masiyesi mara munhu a kota ku a decide ku a suka kaya a ku ni ya tlanga xipiningi xikolweni masiyesi swi vula ku feyila yini xikolo ku pasa yini xipiningi ende malembe lama taka a ku nge vuli ku munhu loyi a tlangeni ngo xipiningi se i pasini kumbe na ntirho mhaka xipiningi masiyesi so swi vula ku lexi a xi fanele xi n'wi kombisa ntirho yini i xikolo se leswi vulaka ku vanhu lavaya va fanele va endla yini va focus-a ka swilo leswi swi nga ta fika swi va swi vona ku loko va byarini va ta tlhela va va na mbuyelo wa kahle in life. So to me and I don't have further questions. Hi, I'm Hlamlekeni. See you next time. See you next time, guys. And Mr. Oxuxela namuhla kuri as both say vavuri exikolweni ku yeri ku tlanga xipiningi and education it is not contagious a swi tluleli. And n'wina swifufununu swa le xikolweni mi nga va landzeleli va ta vala swifufununu Mi ta va timela rivoni mi va tekela. See you next time. bye bye. Hey, boy. Awara. Awa. Yala indla awara kwala.